Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada seluruh hadirin agar berdiri sejenak untuk berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Salam alaika. Salawatullah alaika. Ya salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.